Ringre ng'ato achiel kuom ji adek mane osienyore bugo mar mula kar dak ma Manyata e kaunti ma Vihiga ogol kendo tere kar kano ringre jomotho Mambale. Kata kamano piny owacho ok onyalo yudo ringre ji ariyo mamoko ka gisingo dhi nyime kod menyo odiochieng' makiny. Bugoni ne osienyore odhiambo manyoro kendo iko ji adek ka Judith Omondi ni kod ler mathoth. Seche 24 bang' bugo mar mula sienyore kar dak ma Manyata e kaunti ma Vihiga, ringre ji ariyo kuom ji adek ma ichichgoni ne osienyore e bugono pok ogol oko. Jana nilikuwa natembea pilika zangu za kupita, nikasikia jamaa anapiga hapo nduru. Mimi nikashtuka kuangalia ndani, nikapata mshangi amemwangukia. Hivyo mimi nikaingia ndani, nikambeba, nikamweka hapo kwa stand hapo ili mwingine wamsaidie. Lakini hawakufaulu kuwatoa wale ambao walikuwa wamekufa hapo hivyo. Hawakufaulu. Kukuja kuangalia, lakini nilihuzunika bila niliona tingatinga inazungukia juu na sijui mahali mtoto wangu wako. Hali ya hiyo tukakaa hapa tukafikiria Patia anaweza toka kwa shimo kama kohai, kama niko hapa nimuone, nimuongeleshe. Patia hakutolewa kwa shimo saa hiyo. Masirani mane otimore odhiambo manyoro ne oiko ji adek chenro mag reso jogi mane ochaki nyoro no neno ni ogol ringre achiel mane osechwalie kar kano ringre joma otho Mambale. Tuliweza kutoa mwili moja ya kijana ambaye Patrick Enzeli miaka 68. Tulimtoa mwendo wa saa 6 na mimi naongea sasa hivi mwili yake imepelekwa mochari katika Mbare Referral Hospital. County Commissioner Felix Watakila mane otelo e chenro mar reso jogi okumo mokalo bugni mag mula matiyo e tok chik ka okoni magi e thoth bugni manego ji e pacho ka. Zile mbani zinafanyika katika kaunti hii, most of them are not licensed, 90%. Na sisi kama kamati ya usalama hatutakaa kitako tukiona watu wetu wanaangamia katika mambo ya gold mining. Tuko na jukumu, we've got a duty to provide leadership. Tuko na jukumu kupeana uongozi bora. Najua wengine wanafanya mambo kama hayo kwa sababu wanataka wapate pesa ya kuchimudu katika mambo ya maisha yao. But any operation to do with gold mining has to be done or conform to the constitution of the land and the rule of law. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jower mong'ere kaka Music